Ya koromo giro kamano kuom ketira Mogi TV sa par mar odhiambo. Intiere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar Kagi Kacha. Nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo siem ne jogo ma uso mbolea mabandia moko ni nyalo kelo nok mar chiemo e pacho ka. Ruto ne ogolo siem makama e kinde mane otimo limbe ma apoya e kambi mar loso mbolea NCPB ma iboma ma Eldoret, kama ne otele chenro mar keyo mbolea ne jopur e kar dak makono. Limbe makamano biro e kinde ma wach mbolea mabandia medore e thur ka apisa saboro mag kambi ma KEBS ochungi e tich ka kembe ariyo motenore kod mbolea itimnegi nonro kendo lesen magi tich omagi. Tumepanga vizuri, mambo hii yote ya fertilizer iko sawa sawa. Tuko na kampuni karibu 4 ambayo tunashirikiana pamoja na wao. Kuna kampuni moja iko na kasoro kidogo, lakini tunarekebisha kwa sababu hatutaki mtu achukue nafasi ya kuharibu hii kazi nzuri wakulima wanafanya. Mimi kwanza nataka niwapongeze nyinyi wakulima, kwa sababu nyinyi ndio wazalendo wakuu wa taifa letu la Kenya. Munazalisha chakula yenu na munatusaidia kulisha Wakenya wengine. So hiyo ni uzalendo ambayo inafaa sisi wote kama Wakenya kujifunza kutoka kwa. Na mimi nataka niwashukuru Wakenya. Wakenya wengi sasa wamerudi mashambani, wanalima na wanapanda na wanazalisha. Na hiyo ndio maneno ambayo tunataka. Ndio, hakuna njia ya kufukuza njaa. Kufukuza njaa ni shambani. Kaporo antiere weche matimore kod mbolea machal kamago. Jatend migawo ma weche pur Mithika Linturi noyudore tago maliet e kinde mane ida dhoge gi komiti mochung' ne weche pur e od bura ma malo. Linturi oyango ni ne komiti no ni nonro dhi nyime e wi mbolea mabandia, kata kamano ne ochune mondo miyo yanga matut okenge moketo mar tieko keyo mbolea makamano. SBL Innovate fertilizer is not one of the fertilizers we are distributing under the subsidy program. But I think, Chairman, is important, I think, to bring this to the attention of the committee, that SBL Innovate, as a soil conditioner, is not the fertilizer per se. I'm told is a soil conditioner that they have distributed through our NCPB network. NCPB as a commercial wing, where anybody who meets certain criteria will be able to put through their products through our channel system, that system. And NCPB, because it has a commercial wing, will be paid a commission out of the availability of that facility for any manufacturer to distribute this kind of a commodity or any other. Kapod antiere weche motenore kod mbolea go, gin jotelo mawuok e Omaro Kak dwaro mondo piny owacho kaw okenge mager ne kembe mitudo kod mbolea mabandia manaus ne jopur. Gavana Eric Mutai ma Kericho, Jonathan B ma Uasin Gishu kod jod bura mathoth mawuok e gwengego seyo malich mokadho ywaruok kod mienruok wach masani nene sekta mar pur ahinya te weche mag keyo mbolea. Gidwaro mondo duol makedo kod mibadhi kod okwach kich otim nonro. Jotelo go noloso e gwenge ma Kericho. Bali wale watu wanataka kusabotage agenda na plan ya president kwa Wakenya. President alijipanga, na sababu moja tulipigia kura ni kwamba alisema atasaidia sana kupupisha mambo ya bei ya kusalisha vyakula. Lakini huyu mtu mwingine, kwa sababu agenda yake ilikuwa ni mbaya, anatuletea fertilizer fake ambaye hatuhitaji kwa wakulima. So nataka kuhakikisha kwamba nisimame na viongozi wengine kwamba hatutakubali
Hatutakubali wewe uharibu agenda ya president. County, we have done a lot of fertilizer distribution, and we thank the president for that initiative of subsidized fertilizers. We only want to add our voices that those characters and those culprits that are trying to defeat the president's agenda by actually sneaking in fake fertilizers, we call for agencies to arrest them and charge them. Because when farmers are given fake fertilizers, that fake fertilizers can be even poisonous in nature. And that can result into unprecedented problems as we move forward. Because the food that we consume can have a big impact in our bodies. And these fake fertilizers, no one is sure about the poisonous level that is inside. And this can be genocide for our people. So anybody who plans genocide for our people should not be left unapprehended. They need to be arrested, they need to be charged in court, and we get good fertilizers for our people. Miche gi miche mag jochiw thieth kata clinical officers nobago ng'anyo e boma ma Nairobi kinde ma ng'anyo ma lakteche pod nyime pacho ka kendo koro donjo e juma mar ang'wen. Apisas go mag thieth ne wuotho nyaka apisi maduol mochung' ne osach jotich piny owacho mano SRC kod log tich maduol mar governors mantie Westlands Nairobi ka giseyo piny owacho mamalo kod mag counties kuom dino itgi ne ywak lakteche kinde ma jopiny medo kale achiedh nade mag yudo thieth. Magi timore kinde ma gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga onyiso migawo mar omenda mondo ochung osach lakteche 50 kod 9 mowuok e kaunti no manie ng'anyo. Kawadhi Kajiado ni kaluwore kod ng'anyo ma lakteche ma osebedo kadhi nyime pacho ka kendo koro donjo juma mar ang'wen. Oganda manyo chindo mag thieth medo kadhe midhiero mayudo thieth ka koro chuno ni gimanyo thieth e kuonde thieth mag ji giwegi ma nengo gini malo. Ne giloso e chindo mar chiwo thieth manono mano bagi gwenge mag Ataka e kaunti ma Kajiado. Kama gilero ni gisebedo ka gimanyo thieth e kuonde thieth piny owacho to giyudi kaluwore gi ng'anyo ma osebedo kadhi nyime pacho ka gino mosekelo dhungruok ma jotuo e moko kuom kuonde thieth ma chiwo thieth machalo kaka mago mag kanise. Gikwayo piny owacho mondo tem duto manyalo machungo ng'anyo ma lakteche ma koro medo kelo midhiero ne oganda e pacho ka. Kuna wale wagonjwa ambao wanakuja kwetu ambao wako critical. Unapata hospitali hapo mgonjwa ametolewa Kenyatta ama Mama Lucy anatumwa kwetu. Akifika kwetu hatuwezi mrudisha. Unapata mgonjwa labda alikuwa anastahili akuja na ambulance iko na oxygen. Akifika kwetu sasa unapata mgonjwa akifika tunajaribu. Wengine tunawasaidia na wengine unapata kwamba ameletwa akifika hivi na amefikishwa kama amekufa. Unapata akifika amekufa. Sana sana kama wiki mbili zimepita watoto wengi wamekuwa akiletwa, wamama wanaleta watoto, mama unapata mzazi amebeba mtoto, akidhania mtoto ako hai, lakini akifika kwa hospitali mtoto alikufia kwa njia ama akakufa kwa nyumba. Tangu mgomo huu uanze, wakaaji wengi wamekuwa na changamoto ya kupata matibabu, na unavyojua kwamba kijiji hiki watu wengi ni wale wako chini ya uwezo. Na hivyo tulipopata kwamba kuna hospitali ya Jumuiya Hospital ambayo huwa ina reach out kwa watu wa mashinani, tukaweza kuandika barua pepe na wakaweza kujibu na wakakuja, na ndiposa unaona wakatupa siku 2 ya kupatia watu wetu matibabu ya bure. Tulianza jana na tunashukuru sana kwa ile kazi ambao tunaona siku ya leo kuanzia jana hiyo. Tunaona ambao tulisaidia kijiji yetu juu tulikuwa hata na wagonjwa ambao walikuwa na machuma ambao wangeweza kuenda Kenyatta juu Kenyatta na Goma. Jagoro mugire migawo mar rito Laktar Raymond Omolo golo siem ne kembe mag modhi kod mauta matayo ohala margi tok chik ni piny owacho dhi kawo negi okang' mager. Kinde romo mane okelo kanyakla duo ma EPRA, johala mag modhi, duol mag KRA kod mag jokanyo mamoko, Laktar Omolo koni nitiere kembe matayo ohala go kata bang' rem yudo lesen mopuodhi kod piny owacho. Direkta ma modhi go kod gas Edward Kinywa koni gibiro makore kod okwach kich kod bede piny owacho mamoko mondo luok sekta ma modhi kod mauta mopong' kod mibadhi mamiyo bech mwandu go idho kinde ka kinde. It bounced back last year to enhance enforcement in this sector. So far, we have re-evaluated 54 LPG sites out of the 138 we have licensed. These 54 sites were previously audited and found to be high risk or risky. We have a scoring criteria. So these are sites whose HSE score was below 60%.
The reopening of these sites is conditional. They must implement the corrective action plans they have been given until they reach the 60% mark. And we'll continue monitoring to ensure that these sites are fully compliant. We need to deploy advanced technology for monitoring and surveillance of the supply chain to help in early detection of illicit activities. I want to urge the players in the sector to take advantage of the existing infrastructure of the National Government Administration officers as coordinators of regular inspections and surveillance exercises at the county levels owing to their reach. So the ministry has a presence up to the lowest level. Our officers also need to be trained, they need to understand the law, they need to be able to be mentally equipped. So it's not just a question of walking into a facility and closing it. You must be able to explain to the operators why you are closing it. If they have violated certain provisions of the laws, it's important that they are made aware. Ka wa dhinyime jatend migawo mar apaya Kipchumba Murkomen othegore gi medruok ma masiche mag apaya mosebedo kanene pacho kama sani kelo tho mag oganda ma 3,500 higa ka higa. Nolose kanisa mar AIC e kaunti ma Narok kama ne isidho jadolo mar kanisa no kod jalupne ma koro biro telo e alworano. Murkomen osingo ne piny owacho biro duogo chike mag NTSA matayo chendo mag apaya kendo tiyo kanyakla gi obila mar ndara maduoko chien kwan masiche mag apaya pacho ka. Bende wacho ni wang' dede biro keti apeyni ma pacho ka kendo ket fuai mibiro gojo riem jamburko mabiro rem luo chik mag apaya. Wach manosir gi Seneta ma Bomet Hilary Sigei, Seneta ma Narok Ledamo Lekina kod jotelo mamoko manoyuoro e nyasino. Kiomba Mheshimiwa Murkomen uguzie maneno ya usalama barabarani ili madereva waweze kutilia manane ya wanapobeba abiria, na sisi vile vile wa Kenya tuwe makini. Na wewe dereva ambao unabeba abiria, tafadhali jua unabeba jamii. Tafadhali pia tuwasaidie hawa viongozi. Sasa zile tunaambia waziri wa barabara akaze nati kidogo, pia sisi kwa upande wetu tuko na jukumu la kufanya. Ikiwa tunaona dereva amelewa na anaingia kwa gari kuiendesha, tafadhali tusimkubalie. Ikiwa sisi ni abiria na tunaona mtu ameweka watu kupita ile kiasi itakikana kisheria, tafadhali tusimpe nafasi. Hatujaweka dawa ama dawa inayofaa kupigana na road accidents since independence. And when I say that, nilikuwa naona watu wengine wanasema ilikuwa juzi. We have been losing people an average from 2004, which is 20 years ago. We have been losing an average of 3,800 people every year. Ukifanya hiyo hesabu inamaanisha in 20 years we have lost almost 100,000 people kwa sababu ya road accidents. Riwruoge mag weg nyamburko chako puonj kod lego joriembo ewi bedo makare wang' apaya kaluwore kod kwan lipode mag masira mag apaya mamedore pacho ka. Joriembo ma ok tin ne 400 ma kambi ma Super Metro kod Tanboy mek giyudo puonj kowuok kuom duol mochung' ne bedo makare apaya NTSA, apisas mag obila kod jokanyo mamoko mane oni girito chike mag apaya. Yangore ni dang'ni mag paro kaachiel kod tuoche gin moko kuom gigo makelo masira apaya ka derepe ikwayo mondo bed thuolo mar manyo hocho. Ni wewe unafaa kujua slow down, endesha gari. Kingine naweza tumeamua ya kwamba sisi kama Super Metro tutakuwa tukishirikiana pamoja na madaktari wakuwa wanapima madereva wetu. Ndio kama mtu waoni vizuri tunajua venye tutamfanya. Kama mtu labda ako na ugonjwa wa shukari tunajua. Kama ni ugonjwa ya pressure pia tunajua. Wakati pressure inaenda juu ama shukari inaenda juu, mtu anaweza kosa kuona. Na wakati kama huo ajali inatokea. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tumeona labda ndio yanasababisha ajali kwa barabara. Sasa ni wakati ya mvua, madereva tuache haraka, tuache mbio mingi. Mahali ulikuwa naenda utafika. Na ukijua wewe mko ndani ya hiyo gari, hata wewe ni mtu na umebeba mioyo ya watu na wewe uko ndani ya hiyo gari. Watu madereva tuwe waangalifu na tushunge sheria za barabara. Tukishunga sheria za barabara tutapunguza ajali za barabara. Ile tutafanya tutapunguza speed,
na tutaachana na excess kwa zile gari zilikuwa zinabeba, na wale watu wanakunywanga pombe nadhani watapunguza, wataiondokea kabisa. James Chirichiri matugo ne club ma Eldoret